A u današnjem videu ću se voziti malo po Deliblatskoj peščari. Evo je tabla. Ako se neko pita, do ovde sam stigao iz pravca Grocka, Smederevo, Kovin, odnosno tamo je Kovin, naravno Deliblatska peščara u onom pravcu, odnosno ovde već počinje. Krajnja odrednica za ovu današnju vožnju su Zagajička brda. Deliblatska peščara, još jedan znak da budete sigurni da ste na pravom mestu. Idemo vamo. Što ne bi išli vamo? Opa, ajde. Odmah posle znaka desno. O, boga mi, ovo je prvi put da imam ovako peščanu podlogu i da osetim koliko leluja. Iako mi je prednja guma doduše možda je i visoko za pesak, na 1.4. Dobro, dobro, dobro. I šta, učimo se malo i na pesku. Ok, ovo izgleda već interesantnije. Nadam se da onaj znak nije bio ono kao zabranjen prolaz. Sad mi se u ovom delu čini kao da nema toliko peska. Ima peska. Zadnja blokira gotovo od... Ali je skroz zanimljivo za vožnju. Čak i ovaj ovdje deo. Staza 3 je pisalo tamo, daj da vidimo kakva je ta staza 3. Da skrenemo na stazu 3. Ostani tu, ne mrdaj. Samo da vidim nešto. Ajde da vidimo ovamo dokle može. Kako se izvući iz ovog? Stani, ajde, staću ovako pored. Ali ima... Realno. Sad bi to sve bilo bolje da sam ja uradio
na motoru, ali nije ni ovako loše. Hajde idemo da vidimo što ima vamo. I da li se može i dokle se može ovamo proći. Obala. Opa. Ajmo. Dobro. Dobro. Mi idemo pravo. Opala. Wow. Sad, da li vamo ima previše drveća možda? Nemam pojma, ali idemo tamo. Sad ovdje treba ono, znate, kao na zadnji. I evo nas ponovo u pesku. Dobro. O, fantastično. Idemo vamo gore. Ajde, moramo ovu uzbrdicu dobiti. Znači gas. Gas, tako je. Idemo gas, 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 gas. Ne damo se! Tako bre. Op. Gas. Još jednom. Tako je. Ajde idemo malo vamo, što ima veze. Ali stojeći ćemo ovdje da odradimo ovaj deo. Opa. Opa. Stani da ja prebacim kameru. Da prebacimo mi sad ovu. Ne ostavljate motor u pesku, zato što može da prevagne. Nego ga ostavite ovdje u pesku. Ništa da ja skinem tu kamericu. Ekstra. Pa da. Vidjeli ste kuda sam došao. Dole onim putem. Pesak. Znači, dok hodam upadam u pesak. Prve impresije, ajde, iako sam pričao nešto valjda dok sam i vozio, ekstra, ekstra. Znači, skroz drugi tip vožnje od ono po planinama, brdima, gde je zemlja, gde ima malo one kao rizle ili nešto. Pesak skroz drugačiji, znači, tip vožnje. Kao što vidite, bio sam se i zaglavio. Teoretski sam znao da se odgledam, ali malčice je to drugačije u praksi. Idem vamo pravo, nemam pojma šta je tamo, zato ću sad pustiti ovdje malo dron da vidim
šta me čeka ispred. Pokušat ćemo da izvučemo sad ovu uzbrdicu. Jebi ga, sjebao sam se, što sam stavio uopšte? Brate! Šta je ovo, ljudi moji? Ja sam sve vremena na ivici da padnem, ljudi. Gde je sada? Gde je sada? Pravo, levo, desno. Idemo malo. Postoji li mogućnost da se ovdje čovjek izgubi? Nadam se da neću izgubiti. I da nije to toliko veliko da možeš baš da se izgubiš. Ali dobro, ovdje mi se sad već čini kao da prolaze ljudi. Vidi se da je prošlo nekad. Sigurno da neko vozi ovim putem. Ovako ko ja. Iz zabave. Za malo. Sve dok nije... svaki put mi se učini da je tu izađeš i da se izađe negdje na ravno. Međutim, svaki put se zeznam. I šta sam teo da kažem? Sve dok nije, čini mi se, masa na prednjem delu, dok je na zadnjem točku, ide bez leluenja. Čim pređe na prednji deo počne da se gubi, što bi rekli, i izbacujete iz težišta. Tako da možda se povući ka nazad, onda gas. Opa. Čoveče, ovdje je sve uzbrdica, nizbrdica. Opala. Ajde malo gas, da vidimo da li... Opala! Nisam očekivao jedan put. Opa! Šta je ovo? Šta je ovo? Da li piše nešto ovdje? Ne piše ništa. Idemo dalje. Ovdje je neko drvo. Ovdje neću moći proći 100%. Hajde da vidim dokle. Nema šanse.
možda okolo. Idem dole. Pa desno. Ni meni ne izgleda. Ali ovdje je drvo. Fuck. Ništa, idemo nazad. Na drugu stranu. Idemo pravo. Pazi, nemoguće je da se vraćam na isti onaj put, jer je on dole paralelno, čini mi se. Opa. Poklonite se i prođite. Držite ovako. S jednom rukom može se vozi i da se skloni. I sad sam došao ovdje do neke ograde. Bog te pitaj kuda sada. Da li je ovo izlaz ili ovo ulaz? Pauza 5 minuta. Mora pauza malo, umro sam. Mokar sam skroz. I ne znam da li sam sa unutrašnje strane ograde ili sa spoljašnje. Jer ako sam sa unutrašnje, to znači da sam negdje dole prošao okolo, pa ušao i sad se ovdje ušao i da ću morati skroz na istu stranu da se vratim tamo. Nadam se da neću. Ništa na Google nisam otkrio, tako da idem nazad pa ću naći neki drugi put da izađem na neki glavniji put, jer sa ovim malim putevima koji su pregrađeni palim stablima teško da ću doći igde. U najgorem slučaju ću se morati skroz vratiti onim istim putem i izaći na onaj prvi put kuda sam išao, ali nadam se da neće doći do toga. Idem dalje. Ovdje malo pre sam kod ove čeke nastavio pravo, ali ovdje bih mogao skrenuti ka vamo, da vidimo šta ima vamo. Jer vamo se nalazi onaj put kojima sam prvobitno išao. Pošto je vamo deluje prilično žbunasto, dosta mi je lupanje žbunja trenutno. Vamo čini mi se vraćam se na isti put, idem vamo desno pa ćemo vidjeti gdje ćemo stići. Ponovo sam naišao na ogradu. Kao? What the fuck? Pošto sam tamo prošao kroz jedan deo šume one na početku, ne znam da li sam ušao možda u neki zatvoreni deo. Uglavnom sad ću da pustim dron da vidim gdje se nalazim i kako da izađem odavde. Jer ok, meni da vozim ja tu po kraju,
ali bih voleo bar da znam otprilike kuda vozim, šta vozim i gde vozim. Samo toliko. Verovatno ima neki deo koji nije snimljen, ali nema veze. Evo sad sam kod nekog mesta, Lipski bunar. I dalje nemam pojma tačno gde sam, moram da nađem put. Da izađem negde na nešto poznatije i logičnije. Da. Moram i da popijem vode. Znači ovdje sad više neću snimati ovaj deo. Snimat ću tek kad dođem tamo otprilike negdje pred Zagajička brda. Jer manje više ovaj deo ovdje je. Sve je slično. Ima tako neka mala brdašca, lepi putevi. Onaj deo u šumi ste isto vidjeli i tamo isto otprilike sve slično. Tako da idem sad pravac Zagajička brda i onda snimam od Zagajičkih brda, ali nema mnogo, to otprilike možda ima 50 km odavde do Zagajičkih brda, tako da eto, uživanje. Evo, lepo sam stigao, lepo sam se navozao do sada. Izvolite. To je jedan deo Zagajičkih brda. Mislim, ima i na ovoj strani vamo, nego sam sad ovaj deo snimio zato što mi se ovaj baš sviđa. Ima ova stazica fino, gdje ću poslije da siđem motorićem i da se malo vozam tuda. Evo, ja sam tačno ispred ovog obeliska. Kao što ste vidjeli kad sam prilazio. Ovdje ima da klupe, malo da se odmori, gdje i hoću da odmorim. Obelisk, nemam pojma šta predstavlja ovaj obelisk. Nemam blage veze. Sigurno ima neko značenje. Tamo je bila neka tabla na kojoj nije pisalo. Tako da ako neko ima informaciju šta znači predstavlja i tako dalje, slobodno neka u komentarima napiše. Ljudi, baš izgleda divno, moram da vam kažem. Svakako vredi ovdje doći. Čak ne morate ni onaj deo da vozite, što bi rekli, kroz Deliblatsku peščaru. To je malo ko više voli takve vožnje, ali može se direktno doći ovdje. I ovdje je stvarno, ajde bre da se ne ponavljam, u svakom slučaju, sada ćemo malo da pustimo dron i da vidimo par snimaka iz drona.
sada ću još malo da se provozam ovim krajevima. Ovdje, ovako, pa ću se onda vratiti nazad, pa ću se spustiti dole, dole. I onda ću da se uputim ka kući i da se odjavim za ovaj video. Ali, još uvijek nije kraj. Idemo da se sad provozamo tim delom. U suštini, da vidimo da smo nešto zaboravili, nismo ništa. Ispisnički deo vožnje na Zagajičkim brdima, to je da obiđemo počasni krug, da napravimo defile. Naravno ne želimo da idemo nizbrdo. Izgleda zastrašujuće. Mada verujem da ne bi bio problem neki. To je to, ljudi, kao što vidite izlazim na glavni put i ovdje ću se odjaviti. Nadam se da ste uživali u videu, ja svakako u vožnji jesam. Da li sam uspio da vam prenesem deo kako izgleda i koliko je zanimljiva ta vožnja ne znam, ali voleo bih da jesam. U svakom slučaju, ako planirate negdje se vozite a ne znate gdje ćete, svratite do Deliblatske peščare, do Zagajičkih brda, sviđat će vam se sigurno. Eto, ništa. Ukoliko vam se svidjelo ovo što ste gledali, subscribeujte se, like, share, ako hoćete. I to je to, vidimo se u sljedećem videu i hvala vam, pozdrav!